Cambodge est un pays pacifique. Nous demandons la paix durable. Nous demandons la paix. La paix pour le Cambodge. La paix pour le Cambodge. Libérez nos soldats. Libérez nos soldats. Tiga beragam bakal kecil. Rubung kecil. Baca bercakap Filipin. Baca Filipinរបស់ថៃកម្ពុជាចង់បានសន្តិភាពគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការបំផាន់ឈាម Le Cambodge veut la paix. Ça c'est important. Chegou, Pereira, Cambodia.